Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga o na tamua I nei aso. E le se wa moli el maliu whaafostei o le tulisi, le na mawatu o maliu le poto le faltali malo na nofo ai vai lima. E le sfamtalanga o le whaalawala whaafostei o ilunga le tula o leo peitai, na ta'wel tamaita isui komsina on tanga luenga leo le observer, wa umala to su enga le isi o masalomi el maliu. O le whaale tonu leo o tau mate le taimi tonu ntupuai, ai li poti o le li e tolu tasi tau sangal matua, na tau nuu le faltali malo le whae ungol vai aso le stona internei, peitai, lo moli mawina le alu ese le fiafi, ai mulmuliane siaki atu le au teu fale le asonga fua, le taol se fulu tasi, tusa wanai itu la talu ona maliu. O mata upu whaapea I maliu lilo e tau fia le tino maliu, sa ia mautinoa le mafua anga o le maliu. O le tūlanga fo le nā, o lo oiei le tino o le li tūlisi mo suenga whaal tūla fono, e au fia le au mai uma o le talaanga o le tangata wa a fia. E lo whaala wa I te lea lona suafa, whaapea fo I male nuu, ai o le atunuu, male whale tali malo na mawai. Nisi o tala wa se e atu nei le Vodafone si tia lato au nanga tau so ta inga whaona po nei. E pe on whaalau loa I lato ta penanga mo le au mai o le 5G, pe fo on whaalau loa I le company telefoni le tichi sao le imau atu. Pe ta il sao ninga whaalau loa I le 5G le Vodafone, sao noa whaaptua I le fiongal pale mia fia me nao mimta afa il ta uof so ta inga televave, le atina ino Samoa, mai level soifua malo loina I tonga fitinga, a onga, pisinisi maisi. O le sauninga whaolioli o le 5G a le Vodafone na whai el portofono le tau mesina hotel I Moataa I le po ana po. O ta ua le Vodafone o le wha moe lea o le asawa ai le interneti ma si iti ai fo il wha tinonga o ngā luenga so tanga il wha o ngā ina so ta inga tele vave peitai. Peo o le taimi e wha o lai le 5G o le ana o sina vaenga o upolu e mawai ilona la asanga mua lea ya o fia I le lio o le taulanga Maleanga ia tu mlai wa lele ai o isi vaenga o le motu nei masawai fa solo lava o no o atu ia ile au onanga. Ele o mawhai le teimi neo na tonga fiti le tele o vaenga o le taulanga mafio anga ele ngata o upolu nei ai o savai ele o mawhai o no o atu ia le malosi o le Vodafone fea lua I solo le tangata e su e se vaenga o le whanua e o lai le telefoni o le wha le tonu fo ile na o lo o ia le isi company telefoni le titi sao. Peita ina maua Italia company Vodafone o lo o iei vaenga o Samoa e whapena. Ua amata titilo whale whaingaruenga I Ausitalia e mei ese mai le sa ili ai o tangata whaingaruenga I lalo le visa wha o tolu I ngaruenga wha vaitaimi. Ngaruenga wha vaitaimi e pio na mawai so ani au tova atuai whana wa Samoa e Australia. O whailoa manino e nisi o whale whaingaruenga I Australia o lo whaingaruenga ina le totele o whana wa Samoa malangatu I ngaruenga wha vaitaimi. Le amatalia ai o na o lato tilo e o osi ese le whaongai no le visa wha o tolu. E sa ilia mai Samoa ma le Pasifika tangata whai ngāruenga atu I ngāruenga wha avaitaimi. Ai whaonga se tasi o visa fau, a le Office of Mlanga I ngā Australia o umona pasia wha atu la fono. E mawhai ai e whale whai ngāruenga o le stala I lalo o le polkalame fau. Le visa whai ngāruenga I Australia o na o lato sa ilia. Lātou lava tangata whai ngāruenga mai so se atunu o laulangi o lo oile li o atunu whaatangaina I lea visa whai ngāruenga fau. Ua iei anga waa, pāsia le amiopu lea le lei, au sia le siaki a whale mai, au sia ai ngā māsani o ta iala o visa whai ngāruenga I lalo whai numera whābalulua. E mawhai ai, e se whale whai ngāruenga ua whaatangaina I le Office Mlanga Australia o na lātou langolangoina lea tālo sanga. O nisi o mafua anga wanga iei whale whai ngāruenga Australia wha o ngā lea visa ona o le le mawhai mua ona toi wha o popo visa a nisi o whanau na malangatu I lalo ngāruenga wha vaitaimi. Ua iei le poto masani e wha atino I le ngāruenga mai o lo o mana o lava le whale whai ngāruenga e wha au kon kalate peitai o wha amutatu e le tunu na malangatu ai. Lua o le tūlanga I le awhiai tausi ni o ngā whaatapulaa I le aso po le daily targets e tusamana onga o le au whaatau. Tolu o le o ia o fua whaatau o ngāruenga whaatatia, the risk measures versus strategies. Wha o sioki o tangata whai ngāruenga, lima a fia fua whaatau on tupe maua whaaltau sanga, na fua ina tau o na toe maua le return on investment year on year. Ono,
e ngau ai o le whalewhaingaluenga ona o le te leo tupe ua whaalu I pili o ta whaamawina. Fitu, le le mawhaiona tau fio fio whala au aina pe awawe pula maleanga ona o suinga o le tau. Valu, tuai o le ngau sia o ano o manufasi ma le tele o isi o loa, I le wawe tu inatu I lunga o whata whaatau, mo le fonga tau mafo le lau tele, o nisi ia wa afianga o ngaonga, na matua I fina wina, ele au fai whaatu anga fai pisinisi ma whalewhaingaluenga tele I Australia na afuai, o Natalia le malo Australia le tele o whaaseai au fiai, fale tunu ti po cafe kalapu manisi ua mafuai le ave o le whaamua fale whaingaluenga I le visa whavalulua. O le visa talai le ava noi fale whaingaluenga I Australia yanga waa I le vabe vatua I to tonu I Australia o tangata whaingaluenga I whaatino la to ngaluenga ina ia fofo ai le whaafita au I le aion tangata whaingaluenga ina ia whaawau na tali ai mana onga tangata whaatau a o tupe mauampolo fiti I whaatau vanga matau sini o ngā whaapisinisi. O lea swinga, e ono yeise polo inga I lea fio malanga, o leo fia tuai o alam whaena wa Samoa e ngaluenga whaavaitaimi Australia, ai o samta upo e tau I tumoto le Pasifika e au fia ai ma Samoa ntoe tilo ilo, ini whainga, whea ngainga olo o iai malmalo Australia, na I awane I vave vasea mai le peni, a le tele o whale whaingaluenga ya Samoa ma le Pasifika, e ala I ngā ruenga whaavaitaimi, ai a ngā I nisi o atunu o lalangi o lo mawalunga lo lato whaita wā whai. Ma to tele tangata o lo o iaianga waa, ma poto masani o ngā luenga, e pe o intia, saina, ma au ma iaia lato tangata whai ngā luenga. Tala toi tuli loi, tupe tewa tangata whai ngā luenga le nupi wha. Ma le suenga le na whai el komiti wha afoel nupi wha, wha asanga te fono le sunga pali I panoa muala. Wa malea mai loa ai e mamala wal tai fono le sunga pali. Ono le natu langa u whaatino ai fo I molianga whaasanga lau whainga ruenga nupi wha. E tusa o le whautuanga al komiti. O le komiti sa whaiele suenga o le au whainga ruenga e toatolu e au fiai ma le pule. O le nupi wha masui o le MPE. Talua umane so li tula fono le tulanga whaatino ai ma whaia le nupi wha. E peo na ta ua le whaatalanoanga pali I lunga o le ofisa whaasalala o le talamua. Uma suengo ele mamau le la wa fanga solo wa ia chu komiti fa foi e soli tu la fondo le mena fai le foi ngalo o le sila step le na fai an tratu la na fai le songa fua o serve lo judges o le wa ave e tali mai ia o tele mo tino wa tele vai se tus e ia tu la fondo o solia le fa pena te serve judges o na wa ia tu la fondo o solia le fai ngalo e tu se malvano foi ma le komiti fa foi ma le pulenga na mole mawina ai te fono le whaia o molianga whaasanga I au whaingaru ngal nupi wha talua iei tu la fono o la tu solia e tusa ma le vana no whai ma le komiti wha foi ma le pulenga o le ono sulfitu miliona ta la le ana la langa e ilunga ma maloa ai le tau wha amala ma la maina o le namata upu sauno ai papali I le wha talanuanga wha ala wa I tele ma le talamua. Muito foi e fai tau le tu silena mai le whaingalu le tu silena ave le whaingalu nga I le minstautu le ai ma se mea o ta ua I le ono sufi 2 miliona le ai ma se mea o le fasiri o fe mea oso mai ai le ono sufi 2 miliona le ua te le le a whai no le pifa ua te le le exposure o le malo I le mita upu le lea ua whaalau I loa nei se I o iese whaamitalanga po aina whaalau loa ina. A le awha aina o le lupi wha male malo a alu nei sua ma le watele a su e tangata ia le lupi wha ma le malo. O ai a more ave. Talu wai e iai tangata ma le auporo kiki leanga. Lea lo I tua ni ta upule. Leanga I le o te tonu le tusi le o whainga luenga. Au lea la o tatara noa. O le fasiri. Na whawewhea na ave ele nupi whaia le ono sfufitu miliona ia I to o iwa. O tangata na lato. Au ni kampani, au ni vaenga o te tonu o le tato o tonu. O lo whaia lato pisinisi. Le momoa. O le fasiri. O whaatanga ina I lalo o le tu la fono o le nupi wha. Ioe. A tau ne tu la fono lei. Ke le tau whaita ua tua. O lo o tu mai ele pule ma le whaitalia. O hai whaia le mena. Ole
komiti whaafoe ale lupi whae, kei wholua ia. Whapena, male pūlenga, e iai le pulisi, o loo. O la tō la ia e whaia le ngai wanga, e tuku ina atu ia investment. I tangata, ina ia tupu le tupe, ma ia whaatele ina ile manuia o tangata lau tele a whapena fo i malta mawai ngo Samoa. Pe ole whaamatalanga le nga, o loo i lalo, o le tūla fono, e whaatino ina ai, e le komiti whaafoe. Peila o le ono sufitu miliona le wa fasala lau. Ai tangata ia i tua le mea lea. La ua o iei la uta ua tua tangata na o ai le mita upu lea ma sala lau solo. O lau vai. E ele lea le awala na o mai ele ono sufitu miliona i lua. O lo awa wai mai fo ile nei whaataltanoa ngā taitei whono le nupi whale sunga pali i le tele o whai unga whai wha soli tu la whono. Ale whaaputu ngā tupe tangata whai ngā ruenga iau fia i manisi o company e 4 miliona ai tā lafu le nupi wha ai o mai nei i le se tupe wa tongia. Haftai lau whaafonga le tautua whai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa ile nei fo i tūla mana tamua. Haftai fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu matango fie ai whaasoi foia.